nitaishi kwa ajili ya Yesu kati yote ya dunia hii, na kuitangaza Injili ni faida kwetu kabisa, na kuitangaza Injili ni faida kwetu kabisa. Wakristo watapoingia mbinguni kusifu Mwokozi, na mimi nataka kufika kuimba pamoja na wao. Tutamshukuru Mwokozi aliyetununua kwa damu, waliohudumu kwa pendo watamuhimidi milele. Ukama Kristo wazishira mw'ijuru gushimu Umukiza, nifuza kuzajyana nabo dufatanye kumuhimbaza, tuzaririmbira Umukiza kuko yatuguze amaraso ye. Abakorana urukundo bazahora bamuhimbaza, abakorana urukundo bazahora bamuhimbaza, uko dukorera Umukiza